Kanti iMeetings Africa 2026 iyaqhubeka eSandton Convention Centre. Ephawula ke mbukeli iminyaka engama-20 yokukhuthaza icandelo leziganeko zoshishino lase-Afrika. Umboniso worhwebo ubonisa ababonisi abaphantse babe ngama-300 abavela kumazwe angaphezu kwama-20. Kunye ke mbukeli nabathengi abangaphezulu kwama-318 begqamisa ke izinto ezintsha entsebenziswano kunye nokukhula kwe-SMMEs. Ngoku ke mbukeli esawuthi siphose intambo esiqhagamshelane nayo i-SABC News correspondent yana kaloku mbukeli uMama Sophie Mokoena. Mama Sophie, masiphose intambo kuwe kuba siyaqonda into yokubana namhlanje lusuku lwesibini yimincili kananjalo kukujonga into yokubana uAfrika uzawuthi azuze ntoni na. Mangibonge kakhulu mangisho ukuthi ingqungquthela le iyaqhubeka njengoba sibonile ekuseni ungqongqoshe wendaba zokuhamba uPatricia de Lille akhuluma lapha ukuthi kungani kusemqoka ukuthi kube nale ngqungquthela efana nale. Njengoba wazi ukuthi namhlanje ilanga lesibili silapha sikulethela izindaba ngendaba zokuhamba. Indaba zokuhamba ziyasiza kakhulu ekukhulisweni komnotho eNingizimu Afrika nakulizwe leAfrika jikelele. Ngakho ke kubalulekile ukuthi amazwe ahlangane namhlanje abameli ababuya kulawo mazwe ahlukahlukene la kule lizwe leAfrika ukuzoxoxisana ngodaba lokuhamba njengenye yezinto ezingahle zisize kakhulu ukuthi kudalwe imisebenzi. Ngizokhulumisana lapha nokholega Zeni solo kuyabafika la. Mangibonge kakhulu dadewethu, awongitshele kungani kubalulekile ukuthi nibe la namhlanje. Okay. Ndisuka at the Hill Boutique Hotel eEastern Cape kuTsolo. Kubaluleke kakhulu ukuba sibe lapha namhlanje ukuze sikwazi ukuthengisa indawo yethu ngoba indawo esisuka kuyo ayaziwa kuze nendawo ezilapha zisazi into bana singabantu abakhoyo indawo abangayivakashela ekuTsolo bakhenkethele kuyo babona indawo esinazo ezinhle esiphaya kuTsolo. The Hill Boutique Hotel ke ihotel entsha efikayo kwa kwimarket, so ithuba elinje loba sibe lapha esilifumene ku Department of Tourism kule market access program yabo which is the TIP yenza ukuze sikwazi into bana sifumana abathuba wokuzazisa kwilizwe lonke liphela from iAfrika nangaphaya ukuze sazi uba sikhona abantu bangavakashela kuTsolo. The more besiza kuTsolo sifumana ukukhulisa amathuba emisebenzi ngoba siyindawo noko esokolayo enemathuba emisebenzi anqabileyo. I-Eastern Cape iyaziwa ngokuthi i-home of legends. Kulapho uTatu Nelson Mandela wazalelwa khona eQunu, uTata uOliver Tambo wazalelwa khona, uTatu Thabo Mbeki wazalelwa khona, uChris Hani wazalelwa khona. Uma ubheka uhulumeni wase-Eastern Cape uyawusebenzisa lo mlando ukwenza ukuthi abantu bavakashele i-Eastern Cape ngoba uma ukhuluma nje ngalabantu engibabalile abantu abaziwa kakhulu ilanga lipheli singakakhulumi ngokuthi uMandela wathi noma wayenzani, uMbeki wathi noma wenzani, uTambo wathi noma wenzani, uChris Hani wathi noma wenzani. I-Eastern Cape iyasebenzisa ithuba leli ngoba kunalabo abantu abangahle bathengise i-Eastern Cape abantu bafuna ukuvakashela kulezo zindawo. Kwelo phulo kungoku nje iMandela Museum which is eQunu ayikudanga apho sikhoyo, it's about 40 kilometers away from kuTsolo apho sikhona. So abantu xa benovakashela kwindawo yethu singakwazi nokuyobabonisa indawo ezinjalo. Ndingathi urhulumente wase-Eastern Cape uyazama noba ke kusekuningi ofuneke kwenziwe ukuthengisa kakhulu Eastern Cape, kodwa ke
amathuba anjengala esiwafumanayo National Government of Department of Tourism ngawo ancedisana nokubana noba ngumuntu oyi-1 okanye babini abasuke Eastern Cape bakwazi ukuthetha ngobuhle be-Eastern Cape nangamathuba okuvakashela Eastern Cape nangokuveza ihistory Eastern Cape nezinto ezithe zenzeka nokuthi abantu bazi ngoba ke uyatsho uTata Mandela kuthethwa ngaye worldwide. So singabantu ke ngokuthi nabazama uphuhlisa lonto yoba yaziwe nokuba isa exista as much as Eastern Cape ibonakala ngathi ihleli ecaleni yodwa and abantu abaninzi abayiboni. There's a lot abangakwazi ukuye bayivakashele bayoyibona. Silapha ke ukuzothi izani Eastern Cape nizobona into bana yintoni ekhoyo Eastern Cape, nizobona indawo le ephuhlise abantu abakhulu kangaka njengoTata Nelson Mandela abaziwa lilizwe lonke, nibone nobuhle bendawo eEastern Cape. As much as bake sine challenges phaya naphaya ke ngokuhlala infrastructure and stuff, but crime siyazama, yes, of course siyazama. Singabo bantu bathi bakwazi uzama into bana sichintshe inarrative ne-mindset yabantu bayazi into bana sikhona apha eStern Cape, izinto nakhona zingatshintsha, singakwazi ukubuilda indawo ezifana nezasesentini ngoba ihoteli yethu is graded 4-star eKutsolo, in a rural town, very rural town, kusezilalini basically. So it stands out phayana yodwa ngenxa yobana indawo ayiqhelanga i-standards ezikula level esikuyo. So kancinci sizama uphuhlisa sikhulise indawo yethu. Uma ubheka amanani abantu abavakashele iNingizimu Afrika onyakeni ophelile i-10 million. Uma ubheka impilo yakhona inhle kakhulu. Uma uhamba lapha eEastern Cape uzobona ukuthi lezi ndlu zeRondavel lezi akhuluma ngazo zinhle kakhulu. Amathuba wokuthi abantu babe nabo ukuthi bathole imisebenzi. Mangibonge kakhulu. Mani bami ngazibini kuwe kakhulu Mesofi. Nami ke xa kuthethwa ngezilalini ndiyafuna into yokubana ndikuphose pha uye eMount Frere kwilali zami kuba kubaluleke kakhulu umbukela into bangaba kuphuhliswe ilali kwaye ke singatsho into yokubana oku kuzawuthi kubeke uAfrika kwinqwanqwa eliphezulu.